ubuzima bw'umuntu abamo byinshi by'amayobera. Amataka ararya ibintu bikaza bikanigagura ibindi bikagenda hejuru y'inzu. Messi narashobewe pe. Ariko surinda uzahazwa n'ubwo burwayi utazi ko inzobere mu kuvura indwara za kinyarwanda Umurage Gakondo Limited bahakubereye. Ubu barakuvura rwose indwara zose zigakendera. Wamahirwa sendereje imigisha. Banyabugesera ivuriro Umurage Gakondo Limited iramenyesha ko kuri ubu ribavura indwara zigendanye n'amarozi zirimo ibitegano, ibigaburano, ibihoherano, uburwayi bwo mu mutwe ndetse no ku badamu bafite ikibazo cyo gukuramo inda kenshi. Ubu ntibikiri ikibazo. Tunabavura kandi indwara zigendanye n'inyama zo mu nda ndetse no ku ruhu arizo igifu, umwijima, amibe, trichomonase, kuribwa cyane mu gihe cy'imihango, kwihagarika ukababara, imihango idashira, kudatera akabariro, umugongo ndetse n'izindi. Ivuriro Umurage Gakondo Limited duherereye mu murenge wa Gashora, akagari ka Ramiro, ahazwi nko muri centre ya Migina. Ku bindi bisobanuro mwahamagara kuri 07 82 45 51 25 cyangwa 07 22 45 51 25. Ivuriro Umurage Gakondo Limited turabavura mu gakira hamwe n'umuganga w'inzobere mu kuvura indwara za kinyarwanda.